clear tu te chibai le ve kule tun chum kan video a chuan Mizoram State AIDS Control Society MSEX le Animal Husbandry and Veterinary Department AIDS and Vet Department waya hnaruak sang omte kan en ho le don ani Amasain MSEX waya nadil theite han en hoila staff nurse post pakhat lab technician post pakhat arwaka contractual basis anget lawalak an ni don ani hlo hi staff nurse cheng sing ni sangkhat le za thatin ani dona lab technician sing ni le sangkhat bok ani don ani thiam na ngai te staff nurse dil tur chuanin BSc nursing MO GNM general nursing and midwifery MO ANM auxiliary nurse and midwife khami kha thiam na nei angai dona tin working experience kum thum nei angai don bokani lab technician dil tur chuanin graduate or diploma in medical laboratory thiam na nei angai don ani posting na mun hi staff nurse bi ka khanin link ART plus vireng te CHC community health center ani dona lab technician kha ART center district hospital mamita ani don ani selection process written exam om don lova personal interview mga lak tur ani don ani application form thelu te tangin personal interview tur an thlang chuak dona shortlisted te ming le interview hun le mun tu te chu MSEC website ta khanin anon tar chuak le don ani dil dan tur chu dil na hi plain paper A4 size a khanin biodata kim chang takazia kin thelu turania dil na form a hianin passport size photo tharlam pakhat le educational certificate class 10 atanga chunglam song mark sheets le certificate kha attested copy thil tel turani dil na form hi thale November ni somparia thleng project director state AIDS control society aizola office hun chungin thelu turani tin kan share tu chu deal tu zinga hianin a khotwal mi chu tlemin du sakde ubik ani donani Mizoram Sarkar Animal Husbandry and Veterinary Department AIDS and Vet Department waya nadil theite han en ho le ila post arwak nem khop mai pakhatna chuanin veterinarian post somni le paruk arwaka pahnina chuan para veterinarian post somni le paruk arwaka pathumna chuanin veterinary field assistant VFA PE ania post som arwakani veterinarian le para veterinarian post hi kum khachunga tan lak phot ani dona extend zel thei po sei zel thei kha ani donani VFA ro hi chu PE professional employee ania PE omzia le ham thatna a nge thei dan te kha kan soi jing towa kan hredu ni chuanin video masalam kha kan lo en le don nia hlo hi veterinarian tan cheng singa fix ani dona para veterinarian tan sing ni fix anianga veterinary field assistant VFA PE khanin 50% of pay level 4 an hlo donani 50% of pay level 4 ani na chan chu PE ani wang khani a pay level 4 hi singni sanga le zanga atanga singria sangkhat le zain kar ani thina 50% chu mi chan ve chu singkha sangruk zakwa le somni borvel thatin an hlo donani thiamna nei ngai te veterinarian dil tur chuanin bachelor of veterinary science and animal husbandry BVSc and AH degree khana engaya tin Mizoram State Veterinary or Veterinary Council of India waya khanin registration ti nge nge angai bokani tin computer certificate CCC nilit waya MO DCA MO CCA MO Mizoram State Council for Technical Education MSCT waya khanin certificate nei angai bokani tin Mizoram Middle School standard chintal kha dil tu chuan athiam turani para veterinarian le VFA veterinary field assistant PE dil tur chuan class 12 pass ni angaya tin VFA training course kha zir chua pass chua angai bokani computer certificate nei angaya Mizoram Middle School standard chintal kha thiam angai bokani kumbi thlia age limit hanen leila veterinarian le para veterinarian te kha kumsom ni pakhata tanga somthum panga chinin an dil theya STSC kaini tribal te tan chuan kumsom ni pakhata tanga kumsom li chinin kan dil theyani VFA PE kha
kum som pariat atanga somthum le panga inkarin an dil theya keini tribal tan kum som pariat atanga somli inkar thlengin an dil theyani dil dan tur han en leila dil na form te hi district ina AHNVT office a emo directorate AHNVT department khatla aizola lak chhuah thei anianga tin department website ahvt.mizoram.gov.in online in a download thei don bokani VFA big tan hianin application fee cheng zale somnga keini ST tan khanan dona general tan chonin cheng zahni choi angayani dilna form te hi directorate AHNVT department khatla aizola office hun chungin thelu turania dilna thelu thei hun last day chu veterinarian le para veterinarian tan November ni som paria thleng anianga veterinary field assistant VFA PE tan khanin November ni som le pakhat thleng ani donani a written exam le personal interview nei hun tu te chu department website lama khanin anon tar chuak le donani